Wong someone ngulun nulis sang yang doa sakit ngurugro yang ikin manusia idinin doa tuan kepeneng doa ning kuang hilo-hilo ulah pemedi kuasa olahan kuang dukung mapuan ulun sampun waduh sunamai itu Siro yang pelakmuk luas tumedan muari kanan sabuk wah takuanin cerita wah yang kerbucu-bucu mana yang dewa tenang bersama
Ini muat ringan. Oh, teking, jin, setan, duduk. Jangan padu. Ini muat cukup ringan. Wah, puan buru-buru nanti. Oh, ceritane mangku maring jagat mangku buru. Ono Amrawati ngarang ki bendesa rumya. Wah, ngamen-ngamen maring jagat mangku buru. Ceritane mangku maring jagat ketuni. Wana wong sakti mengarang Ki Balian Bathara. Ki Balian Bathara ngerekan naik kanan kau itu. Wah, puang sida lupakan. Mangku Buru kelawanin Semar. Semua anu ketakuan yang cerita. Muas tungkar tuh lawan siru yang berahmokan yang undang saruan yang budak mari kanang purwo bipraya morangke lawan sira yang berahmo kali ini yang undang saruan yang budak mari kanang Brahmo bipraya orang lawan sira iku orang ke
lawan Silayang Brahmo balik wang undang sarwan nin budak marekana Mahadewa Bitray orang lawan Silayang orang ke lawan Silayang Brahmo kali wang undang sarwanin budak marekanang Wisnu Wipraya pawaran lawan Silayang melangkah lawan Silayang Brahmo kali yang undang sarwanin budak marekanang Hiwo Bitray